ब्रिक्साच्या फाटभुंयेर गोंयांत आयिल्लो चीनाचो राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंगाचो निषेध करपाक तिबेटियन नागरीक मोठ्या प्रमाणात गोंयांत आयल्यात. चीनाकडच्यान तिबेटियन नागरिकांचेर जावपी अत्याचारा आड वास्को कांय तिबेटी एक्टिव्हिस्टांनी धरणे धरले. मडगांवां तिबेटियन यूथ काँग्रेसीचे तरणाटे शी जिनपिंगाचो निषेध करपाक गेल्ले कडेन पुलिसांनी तांकां अटक केली. चाइना का जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ आया है. उनको हम पूरा दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा देश में जो जितने भी तिब्बत के अंदर अत्याचार होता है उसे रोका जाए. और हमें बहुत ही मतलब ये है कि तिब्बत के अंदर इतना अत्याचार होते हैं कि अभी आपको क्या बता सकता, पूरा दुनिया उससे थोड़ा ध्यान में मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर ध्यान रखे. और हम चाहते हैं कि हमारा जो पंजेल नामा है जो तिब्बत में 6 साल से, जब वो 6 साल का हुआ तभी उन्होंने नज़र बंद करके रखा. अभी उनका लगभग 26 उम्र हो गया उसका, तो अभी तक उन्होंने नज़र बंद करके रखा है. तो हम चाहते हैं कि उन्हें आज़ाद करिए. हर इंसान को जीने का एक अधिकार होता है, तो हमें वो चाहते हैं कि उनको हमारा लामा जी को उसे आज़ाद करें. और जो अभी तिब्बत का जो अभी मसला है, जो फ्रीडम का जो मसला है, तो अगर पूरा फ्रीडम ना हो सके तो एक मिडिल पार्ट एक होता है, तो वो फ्रीडम हमें वो मतलब वो करें. यूएनओ या जो भी हमारा देश में है वो सब उसको ज़रा सपोर्ट करें. हमें यूएनओ भी तिब्बत के बारे में सुनो बोलो. तिब्बत है ना आज़ाद नहीं मांग रहा है. मिडल पार्ट के बारे में बात करके तिब्बत को इंसान का हक चाहिए, अपना देश में अपना हक चाहिए, ऐसा बोलता है. मडगांवां चीनाचो राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंगाचो निषेध करपाक मोठ्या प्रमाणात तिबेटियन यूथ काँग्रेसीचे तरणाटे पावले. मडगांव पुलिसांनी तांकां अटक केली. My name is Tenzin. I'm Tenzin, but I'm not Chinese. I'm Tibetan, pure Tibetan. There is not part of China. There is burning. When we smoke so bad, but still China won't hear us because they are deaf with minerals in Tibet. Won't hear us because they are deaf, blind. They trade with China. Harugar, and I want to tell the Indian people and that Chinese, please don't believe the Chinese people. Chinese government, I'm sorry, not people. And for Chinese people, I want to say that if they want to change the government, they have to bring the unity. They have to bring the democracy in their government so they can give they have equal rights. That's I want to say. Thank you. Remove. BRICS summit is going on in Goa, South Goa. So we have been receiving a lot of inputs about Tibetans, and they are likely to disturb the event or disturb the sabotage the function. So in this connection, we have already detained. Till yesterday, we detained 45 persons, out of which 20 are in judicial custody, and the rest of them are released on bond. Today we have detained 43 persons, those who, some of them gathered near the circle, protesting against government. So right now we have brought them here and we will take preventive action. Bureau report Prudent. प्रुडंटान विधानसभा वेंचणुके पयलीं केल्लो मूड ऑफ द स्टेट सर्वे आनी इंडिया टुडेन केल्लो सर्वे मॅच जाता. इंडिया टुडे एक्सिस सर्वे आनी प्रुडंटाच्या मूड ऑफ द स्टेट सर्वेत बीजेपीक परत सत्तेर येवपाचे चान्स दाखयल्या.
आपा परस अपक्ष वा हेर पक्षांचो गोंयांत प्रभाव चड. मात प्रुडंटाच्या फाटल्या सर्वे उपरांत बरीच समीकरणां बदलल्यात. ह्या सगळ्यांचो नियाळ घेवपी मूड ऑफ द स्टेट सर्वे 2 प्रुडंट फुडल्या 8-10 दिसां भितर तुमच्या मुखार हाडटले. प्रुडंट आणि इंडिया टुडेच्या सर्वेत बरीच समानता आसा. मूड ऑफ द स्टेटांत प्रुडंटान बीजेपीक 17 ते 18 सिटां जाल्यार इंडिया टुडेन बीजेपीक 17 ते 21 सिटां दिल्यात. प्रुडंटान भाजप आणि युती वांगडा मोगोचोय सर्वेत आस्पाव केल्लो. भाजप मोगो युती जैत दाखयल्ले जाल्यार इंडिया टुडे सर्वेत मोगो पक्ष ना, मात तांणी ह्या पक्षाच्या वाट्याक 3 ते 5 सिटां दाखयल्यात. दोनूय सर्वेत आनीक महत्वाचें साम्य म्हळ्यार काँग्रेस डबल डिजिटार पावता. प्रुडंटाच्या सर्वेत काँग्रेस सध्या परस चड 12 ते 13 जाग्यार आणि इंडिया टुडेन काँग्रेसीक 13 ते 17 मेरेन जागे दिल्यात. प्रुडंटाच्या मूड ऑफ द स्टेट सर्वेत आप 4 ते 5 सिटार जाल्यार इंडिया टुडेच्या सर्वेत 1 ते 3 सिटां आपाक मेळूंक शकतात. प्रुडंटान पणजेच्या पोट वेंचणुकेक केल्लो सर्वे लोकांच्या विस्वासाक पात्र थारिल्लो. ते उपरांत प्रुडंटान खोलायेन आनी मोठी सॅम्पल्स घेवन केल्लो सर्वे आतां इंडिया टुडेच्या सर्वे कडेन जुळटा. प्रुडंटान केल्ल्या सर्वे उपरांत गोंयांत बरेच राजकीय बदल जाल्यात. कांय निर्णयांक लागून समीकरणांय बदलल्यात. आपान आपले उमेदवार जाहीर करपाक सुरवात केल्या. गोवा सुरक्षा मंच स्थापन जाला. ह्या सगळ्या गजालींचो आस्पाव करून प्रुडंट फुडल्या 8 ते 10 दिसां भितर परत आनीक एक मूड ऑफ द सर्वे घेवन येता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.